The Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada perlong Sisim Citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kiukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana agi bahan nyos dam senang kila banwan pentebit hakan agi music school bat om dam jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit hakan agi music school. Sana ilang si Waya telas. Omla bantip ya kedau betkena bat ya kepor betkena halor ke jingplu jong ge hinyo teli dukan di jing di hasor nopo hene kamit henry la suba bagane ke jingle dusmon jong ge beru ge om syam lala setia benitu nemar bagane ke jingja kerja ha kepor siteng mit siteng senya nalor jong gite ge hinyo teli dukan koi ge jaga sei pisa lane ke ATM jong ga Meghalaya Cooperative Apex Bank Nongpo branch kelangat lang ha ge jingsha thang dusmon Keladon ke jingdu nong ke bakrau ke jingja namar bagi nong syong dukan di jingdi kide ki bim da ke dukan ban kersian ya ke jingbam ke paman laksni kite ki nyo teli ke dukan ki kentup ki dukan jong uba jis soshan ikong bi dolin el nonglan ikong bionira sotun ikong bu tilang sotun ikong banisha swer uba dulu khomdai bat unepu chaudhary Longim ban batai biya adu katangim la handai ba longa men step ong marselia kitya te itu lok jangala tiu jasulia te mut bulan sene handai la pun no yoi perlok ong ba pilatin pati berne ke jingja dukan jangpi ong balai iyu ngom tang mut badai bara syuan tu ndai pade ko ong nder ba wantu kibru la syat hang ong ta tengi ha por bangi syua ban le tingla syang lut barokot ni ka syula ba doding rum don re ithe rum don la penlip barokot ka doding la ra sa jing nomor ban syat jasulia te mar snya poi kom ta ong tengi ru sungmo ma ne jingja te mar tapat wan kini kila batai ong kanu beje ulan ajak mut kila itu hadin pade kila ong bapor ba wan kiserpi kamut kila penlip keding tengi ring TBA kata hadin kata pade sai men step untuk ong ngir ngedap ra sungmo mo pun yakine ki perlok kan te kiner kila yawan te ka jingdu de kamdir ka baka jungiru namar ba pitibi menta ka pertiram menta de kitiar kitar ki kitli ki shula ngado sautli ki kutli ki perla namar don ki perlok ru ki bade tiar medan ki wonbu ki dukan junga ki perla ini menta ki don ki perla nang ta ki don ki shula bataru hadam de ki perlok ru te jungar ki don de tap de ki jengbu umur ki don ki siang ki pliang ki pila berkoi la dulut tengir ngidap la jesusi ke bakrau te ak de por la dolong ke balak de ni kuak baka sarkar ka banyak ko mno ban le ya kane ke badon kam namar ba kite ki jingur ki jingsep jongi namar kilong ki beduk de pi ni wandi hang ne ngi belan pendap biang ya ke kasem ujungi kelse kalong ko mne de mo ngir ngidap la jesusi ke bakrau te ni kuak baka sarkar kan yara bat pir sumha ke benar blem na benta jongi la kalong ko mno rut ngam tibra no por tak ma yok sing ka por lai bejem tu tangawan mare don wu perlok bapun din tu dah pun tu dah wan ngau dah lalu nak kipayar bukat baki kulit nang tahu dah ni cip open dan cip si oto dah din tu dah selamat deh dan nol tan kan ni tiada pun ba dan nol taruh ki ki aero pun ba rem lain ngut king berkat dan batang itu na bar
Bila kena kata berubah kenapa? Setelah itu silakan dulu deh. Kamagat si Menin sa kadukan rodang depsna. Jika ada ban file FIR police station. Berwan deh. Kulit itu yang mana yang sawan oleh Syam Stamp baru live cover jam tuh. Jika lain. Ni lagi mana tamam badan deh. Tentu dah. Jika semua yang मुतली IFR के 2 बजे का से हम लोग मालूम हुआ तो सीआरपी लोग आके मतलब वो लोग पहले पानी उली मारा, इसके बाद में हल्ला लग गया तो हम लोग घर से आए, देखा पूरा घर अंदर में सब माल उल जला गया। हमारा कौन जला दिया तो उधर कोई आदमी आके जला दिया ऐसा लगता है हम लोग को, नहीं बात है। तो हम लोग मालूम नहीं 2 बजे का ऐसा आग लग गया, करंट भी नहीं है तो कैसा चला, कोई आदमी लगा दिया, हमको ऐसा दिमाग लगता है आदमी जलाया हमको ऐसा। तो खाली इधर भी नहीं, आगे में भी बैंक का सामने भी जलाया, इधर में भी 2 जगह जलाया। तो कोई दस खाने वाला कोई खराब आदमी लोग जलाया ऐसा लगता हमको। तो आपका सामान कितना लॉस हो गया? 4 लाख 5 लाख रुपए का सामान घर का अंदर में था, तो जल गया सब, पाइप क्या क्या। तो क्या आप में जाएगा अभी, पुलिस सब लोग आया नहीं अभी तक। अभी बोला 10 बजे ऐसा आओ थाना में, तो जाके FIR करेगा, देखेगा क्या करता है।